We have come close to creating so-called onco-vaccines, vaccines against cancer. Laipulan hayang subscribers lan tenyi bu Kahtoknyu Ngaolan na cancer Dak Jeangme Ngaolan. Kahtoknyu me soyong bu kadalana cancer tak kaya linang se inang. Report Ngaolan tau bu sama 2021 piang me 10 million kadalan cancer tak kaya lipu se inang. Cancer taka Kahtoknyu jingne mong sanglak tak jangonang. Scientist lan na cancer jingne tawai or vaccine linglak jingne ngangsi bude sa adongoye manling okpe ngonang. Teman moila ne nanne yok pu jingne ngi changiye singjang singe topeko ha yinglan chonyang sa Kahtoknyu me cancer tak ngayang li bulano ma ngonang hayang sa tak ngayang ngo bulano ma ngonang. Sa teman moila na mongham matela ngauja lende bu hatpa me Russian President Vladimir Putin na ibua Russian scientist la na cancer vaccine ling soa painang se ibung Ngaolan chaya ngonang. Ating me cancer vaccine ling okama teman moilan chingna Ngaolan amai hayang pui ating me ling oklak chia hadawa teman moila ne singhubu cha ngonang. We have come close to creating so-called onco-vaccines, vaccines against cancer. Russian capital Moscow mengawande Vladimir Putin ne Russian scientist la ne cancer tawaya ling solak hangonang ane cancer tak bulan chine tawaya taulak se Putin ne ibu Ngaolan chaya ngonang. Cancer tako yoye ngonang Putin ne hangi ba cancer tak chine vaccine na ling ngonang hadoba ye se inang. Semyang bu cancer tak lan yoma lung cancer, colon and rectum cancer, liver cancer, stomach cancer, hayang breast cancer ngonang se inang. Adaw cancer tak kaya 2020 wang piang meo 10 million ngoya kadalan libu se inang. Sako nadan munyo cancer tak palak chingna equal risk ngonang se inang. Nahalan meo wang piang chame folex nanjing nahalan de cancer tak ngainang se inang. Cancer taka Kahtoknyu no bu chingna mongsang lak tak cha ngonang hayang cancer yong complex ne myang pu tak cha ngonang. Hadaw chingne vaccine na sa ngoya manling okbu ngonang se inang. Kahtoknyu kan pime bu doctors lane cancer vaccine ling lak chingna sa nganga ngonang tau kie Russian doctor lane yo vaccine ling ngo pu China. Hadaw kie mu UK meo yong sipnyak pu phai cancer vaccine ling lak chingna nganga ngo pu Ngaolan China. Sa teman moila ne singaya laka cancer taka sa ngoya teman chingna semyang bu vipa ngonang. Haki bu vipa lan phai vihok laka nyai sempu tu yechi ane hibako yanok. Aboy teman moila ne mong yesuilak. Kahtoknyu mebu scientist hayang doctor lande chudai kon amai tau ok yang ni jaba cancer vaccine ling oklak chingne yopu mahai sangyak mong ko tuiling bulan chingne te doha. Tenyi bungalan halan sonang lai bumulande menyong panang.